بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kamasan na mo kalasahan ni murongdong adlaw ini mapalangguan haa kamasin Allah subhanahu wa ta'ala katalingkal sin laun daira sin sambangga sambil pakwa niya bang mayan murah-murahan in kamu kailu amuin wala di nagbati laul hal dumungdung sin uno na ding ha mga program sin kami Hanidaul Islam ding ha mga pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ha tariqat sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal sin pag-ibadat iban sin dan tujuh pahikasah sin katan kekahinang sin kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala tataymon ni dahil mga paglingkod-lingkuran sin kita ni mga palangguan ha kami Islam haman iti waktu amuin masabot sin kita ni unoin deng ha mga hikarayaw sin pag-ibadat iban sin hikatayma sin katan hiuhuat-huat sin kita no ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna deng ha mga sasabuton sin kami biha unin pagyanon tabarruk unin ma'na sin tabarruk in ma'na sin tabarruk amuin mangayo barakat hatampat na ka atawa haparakala ibadat ununo unin hukuman niya iban unin makajari man sindi mga palanggon ha kamasin Allah subhanahu wa ta'ala aun mga jiyari sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban aun nisab yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan habiyad di tay sab kaingatan inyaun jiyari iban inyaun nisab di jarihun sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in ma'na sin tabarruk kaya asaling amin tabarruk amuna yung pagpangayo barakat may ta siya barakah long sin ulama kiyawa sharing ha kalimat birka in ma'na sin birka amuin long sin bahasa ang galis swimming pool atau akan pool matawag tubig so long sin bahasa in ma'na sin barakat pasalin pool yung matawag tubig habiya un taud sin tubig niya birka pagtagon nahulog siya pa barakat bima'na mataud karayawan at ini mga yung in biakatu tanyo huwat-huwat pa Allah subhanahu wa ta'ala run hatampat yaun amin bang man matauding karayawan magbalik kaniya sinhihinangun niya hatampat yaun atawa amin piyangayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala doon haparakala pag-ibadat niya hitong basin Allah ta'ala kaniya mataud karayawan amin ma'na sin baraka tayo long sin ulama atas dua parakala in amin pagpangayo barakat jiyari hawiyad di mula-mula an yakuna at-tabarruk bi amrin syar'iyyin ma'lum subay ma'aun in parakala sin pagpangayo barakat haamuin parakala syara' da akan sin Allah subhanahu wa ta'ala min matarrangkatu biad din kaari biya sin Quran in Quran long sin Allah subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun long niya ya Muhammad in Quran kitab piyaturun na mo kaymo amin piyaturun na mo kaymo yan in Quran insiyan mubarak may ta siya nyanan sin Allah ta'ala mubarak hatin ay barakat pasal in Quran isiyo in makahasil kanya iban sin imingat kanya iban sin nagda sin Quran hiyatin niya marayaw makahasil siya habarakat sin Quran sa taud-taud karayawan ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala piyaturun dengan taas sin langit pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia unna in sa taud-taud barakat halom niya in tanda sin karayawan sin Quran piyanog sin Allah subhanahu wa ta'ala pa Rasul sallallahu alaihi wasallam piyamandu sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusi pa ummat niya kataan sa milpahuling zaman in Quran
nagdara sa taud-taud barakat. Intanda sin barakat niya, hikarayo sin pagdunya mo. Iwan hikarayo sin pag-akhirat mo. Hati na sa taud-taud na karayawan mahasil mo ha Quran, indayaw sin pagdunya tutong basan kay mo. Bangkaw nagmarayaw patuhan Rabbul Alamin miyakad ha kitab ni. Damit yan agaron min pamandu sin Allah Ta'ala hatungod sin pag-ibadat siyabot halon sin Quran, maka hasil kau karayawan damit yan hadlaw akhirat. Yan in barakat sin Quran pianaog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tanda sin Quran mahabarakat na expired na long simba siya malayo na palsu na in katan sin kitab piaturun sin Allah Ta'ala na kaunaring ha Quran malingkan dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab pagyan suhuf pages pianaog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Ibrahim suhufi Ibrahim wa Musa suhuf pages mga rikapan sin ini hati niya katas bang mga kato siyululukis sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kabtangan niya ibang sing ununda akan niya kan Ibrahim may ta bukun siya kitab atau may ta wala siya na hinang kitab biya sindakmul kitab pagkabiaksan sin kita ni in piaturun kan Ibrahim pasal tiyo in manusia hazaman niya tiyo in manusia hazaman niya mamarahina kanila in rikapan deng mga kakatas liukis sin Allah Ta'ala kalam niya kabayaan niya daakan kan Ibrahim deng pagtauhid di masin syara mamarahina ang panay sa piaturun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in gikapan deng mga inikatas liukis sin Allah Ta'ala panagnaan amin syara sin Musa alaihi salam Musa alaihi salam. Dahil mga nasabot in 10 commandments, biya sin 5 bay kaano ini adlaw ataw kan 7 5 bay yaon sin amin aun Holy Week. Sambil hindi ka to nahinang hati niya ini wayroon class dahil nga ka-office-officean sambil pangapatay school. Mayta, sab mulya kuno in hangkapito yaw. In problema sin pagkamulya sin hangkapito haba sa sin Kristyan ni sin Yahud miyatay kunin Tuhan nila na magproblema isab kita bang matayin Tuhan. Ang papupunday nga sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in biasin siyabot nila sifat Tuhan nila. In Allah Subhanahu wa Ta'ala piyaturunan nin Musa hikapan kitab. Amunain liukis sin Allah Ta'ala mani syara niya panagnan syara kan Musa. Ampa siunuan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin kalam niya sambil panajukup kitab nyanan siya Taurat. Nyanan siya Taurat. So na ang kitab. Dayan ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo sa jari tanakahakarun. In kamatauran deng halom niya pasal sin liamuran sin amuin bisyara sin manusia deng habang sa Yahud. Amin mga maingat long mga kato amin ulama nila nagkarupangan nagyanang isab syara liuun palon sing kitab Taurat hawa napsu kabayaan nila supaya rin sila kudanan piyapas nila yung kaibanan yan sin amin bisyara nila ang paliamod pakitab nila bahasa unin niya lamod pa rin nga syara sin Tuhan na muharraf pagyan hati na napinda ang panaysab piyaturun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kitab deng atas sin langit Zabur kan Nabi Allah Daud alaihi salam mangjukupira sin kitab sin Allah Ta'ala Taurat. Demikian piaturunan na isab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hambuk nabi niya amrin Nabi Allah Isa sin kitab Injil. Inyaon continuation, inyaon parsugpatan manugpati hipagjukup da sin Taurat, syara sin Taurat, iba sin unupendakan sin Allah Ta'ala. Hakatan sin kitab ini nasabut ko in silay nilong sin malayo sudah palsu semuanya. Na palsu na ini katan. Di na makajari aplayun, iban di na makajari agarun. Sebab piaturunan na kita ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab, jukup-jukupan na, maha barakat pa, amunin kitab Quran piaturun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di na maglari, limingi pa kau pasyara sin Nabi Allah Isa. Sa pamin masuk mari pazaman na to, sa bikarwa siya kahinapusan, pag-ubos si Nabi Isa amunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati na sinuan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Nabi Isa
amin linyo mo pensyara niya, sab ko lang syara sin Allah Ta'ala Quran, di na ito makajari. Expired na. Di na isab makajari ko limingi pa kitab Taurat, sab sinlong mo, amin mangjuko pisin syara sin Allah Ta'ala Quran, so lingi on, hi-apply in syara sin Taurat, di na makajari. Sabab inyat tu pial sunah sin Allah Subhanahu wa Ta'ala katan, pasal selek na sin Allah Ta'ala in syara, kitab sin Ibrahim suhuf, iban kan Musa, kan Dawud, iban kan Isa alaihimus salam, selek na sin Allah Ta'ala in mapatut hibutang ni kitab ni Quran, amoy sab in makajari iban sin mapatut umat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampan ya jukupan syara iban singkatan ununo na qissa na kauna zaman, sabing Quran na bahagi siya nagtuloon niya, panagnaan niya pagtauhid, nasabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat mataud halom sin Quran, ikaruan niya manunjuki pasyara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakatan amin aagarun hihinangun pag-ibadat iman sin hipagsyara, hinangun constitution, hinangun siya padduman undang-undangan sin hula, yaun halom sin Quran. Deng naman ha pagpunggol 5, in pagpunggol iban sin pagkisas, iban sin uno-uno hukuman, manhut maslag yaun ha Quran, hangyanan hukuman. In hikatunya palbahagian sin Quran, kisah sin umat na kauna siyabot na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin Quran. Mubarak. Mubarakin Quran. Amin kahatihan musadjin Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilan kau sin Allah Ta'ala mabarakat. Iban makahasil kau ilmu dengan Quran, barakat kaimu sa taud-taud karayawan maita. Sebab maingat kau dengan kaibanan. Amin wala na kahati sin Quran. Ang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Di lang niya magsibuin taw tagapanghati, iban sin wala. Sabab di isabsan magsibuin nakapangadji himati sin Quran misan pabata-bata, deng sin tau malaas kailoy sa wala na iabutan nin mga halwiya ini. Misan ni magbasa sin Quran magkanga-kanga lang sin bahasa, narisan sila magsibu. Mataud barakat nakawa sin batayan panghatirun na ilmu, bukun siya jahil. In makna sin jahil awam. Wala siya na awam sin syara sin Tuhan. Iban sin kisah halom, iban sin hukuman sin Quran, iban sin pagbasa sin Quran, iban sin paghati bahasa Arab sin Quran, iban sin basa un-un nakatan halom sin Quran, di magsibo iban sin tao, wirun nakahati misan pa siya tao malaas. Barakat sa tao-tao. Intanda niya, sin barakat sin Quran, isin makahafid, sin Quran, aula siya mag-imam deng hakatan manusia, deng giyatusan paibuhan pamilyon, biasin Makkatul Mukarram. Milyon manusia magsambahay, sambok din imam. Diyaw makajari hinangun murwa magdura, magsulimbagin tingog, di. Hambuk da. Mayta, halong sin ibu, pamilyon isab na kami, mura sin Quran, mag-select pa sabi sin labi, aula makapag-imam. Doon Makkatul Mukarramah. Damikyan haun hunu binibayan masjid. Misan bayan on engineer, on general, on mataas pa sambil presiden bang sumud palom si masjid, bang siya bukun dana kahafid Quran. Iban sin may nga tasyara sin Tuhan, di na sin makapag-imam. Intanda sin kalabbaw, sin hisin na kahati sin Quran, iban na kami-memorize kaniya, barakat kaniya, iban karayawan sa taw-taw dirihil, darajat sin Allah Ta'ala pataw, nakahati sin Quran. Amunin barakat nakawa sin kita ni Al-Quran, iban sin makawa sin isin makahasil Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amunanin kitab ya Muhammad, amin piaturun namu kaimu sa taud-taud barakat. Iban mataud barakat, iban sin barakat karayawan, mahasil sin taud nakahati kani. Hikarwan ya jiyari. Hati niya, deng mga barakat bahati sin Quran, in makabassakaniya, in barakat pasin Quran sin makabassakaniya, hambuk batang Quran huruf, hambuk batang hambuk harf ini huruf sin Quran, gandahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hangpuk karayawan. In hambuk malabtik mu alif, hambuk karayawan, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, long nya gandahan sin Allah Ta'ala hambuk karayawan hinangun hangpu, barakat pasin Quran. Yato pagbasa sadya. Way pen maana, way pakaw nagda'wa, way pakaw himati, lahat sadya ko nagbasa. Barakat na mahasil sin tao.
Dia din na bang malingkap pen basahan mo. Amin. Bang mag-imam siya pantun niya mahinang ko imam. Ambiya si mga pagkaingatan sin kita, yung pagkakitaan sin kita ng mga bata mag-imam. Wallahi makapangandong-ando pangatayan makain ko bang sadya sa pagkubihaon. Ataw habukun nawaran ko bang sabin anak kubihaon. Maka pangarap na kau bang bukun ikaw, anak mo, anak apo mo, siyang bilisyo pa nga makaluarga. May tasak sin luoy, iban sin dayaw, iban sin ingat, sin bata magbasa Quran. Mufaddal. Afdal in bata yaundeng sin hakaibanan, nagmakmum kaniya sambahayang. Iban yang kat sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat niya rin hakatan manusia, sebab sin barakat karayawan na hasilnya sin Quran. Pahala sin kalimat, iban huruf. Pahala sin nabasya. Pahala sin ini namimorize. Pahala sin katan karayawan na kawa sin bata. Hikaruan niya jiyari. In pangayu barakat, puas sin makahasil kau sin Quran yung sin barakat, nidilan kau sin Allah ta'ala barakat, jiyari haparakala pagpangayu barakat, amin pagyanun amrun hissiyun ma'lum. Amin parakala ini amin parakala pagkaingatan sin kitaan sin kita matarang na kiana naman senses long sin basang galis biya na sin ta'lim barakat hati niya in maghindu magpandu long sin bahasa aun barakat niya. Amin mangay ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah bangman papagbarakatum mo kamo in paghindu, pagta'lim, pag-ijtima', iban sin ini pag-imun-imun, iban sin pag uno pa in habahasa sin kita niyo, in pag-meeting-meeting, hangan kau naghindu, aun barakat niya. In tanda sin barakat, mataud karayawan, sin tao makahasil sin ta'lim. Sabab maik in kajahilan halom sin utok niya, iban sin pagduarwan niya, hapag ibadat, iban sin katan mabak niya asubun ingatun, bang nihi ka pangasupa guru malawa, barakat dakula, maka niya, doon hapag ta'liman, in nalawa, in kajahilan kaawaman halom sin utok niya. Awat biad tuban hati in basahun, awat biad tuban hati in hinangun, awat biad tuban hati in biya ni pakarajaan, bat biad tuban hati mapuklas in kaawam halom sin utok sin tao, maka hasil siya karayawan, haparakala sin paghinduk ta'lim. Demikian dua. Biasin dua. Barakat pa Allah subhanahu wa ta'ala manginduain manusia pataurun sin Allah ta'ala kan ya in karayawan amu indi siya magbatik laul mangayu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haunu binaybayan, haunu hati niya parakala pag-ibadatan amihi angkat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayu dua hatin dua barakah. In dua barakah ayaw mo sabihan na sukat ka wala dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala simpiang ayuk mo bihay ni deng naman haarta iban sin pamaybay iban sin uno pabiyan sa sakatan lang wala ada kurihilan wiranda barakat la in Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya katu tanyo ud'uni astajib lakum pangayuk kamu kaku mustajabun ko kanyo in pag mustajab sin Allah subhanahu wa ta'ala aunna mustajabun niya saruun doon biya pangayo si mga kanabiyan iban sin mga siddiqi iban sin mga syuhada iban sin mga salihin aun na pangayoon sin biya katuutan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala rin niya hiril kayo mo saruun doon sa palabayon niya iyadlawan, bulanan, tahunan sa'yo mo mahasil mura aun to di sabdi hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo biya sin mga ikalong maya Allah mabay ako magdairilan ka kung isang buwang gayni paiga lang may mga kurusten din di ana arakali sab diri sin Allah taala sab di hikarayaw kay mo sawang ka na ya Allah pasura ko surga bukan mustahil fa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah rili aku surga biya lagu dunya sibi salong ya Allah dili aku surga atau kasurgaan magunay-unay iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hirin kay mo sin Allah taala ay pagduarwa sa subay ko magad hapaman dunya magad kau sindakan niya. Iman magad kau habitikan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin pag-ibadat, iman sin aqidah, iman sin katan, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, agad kau halimpa ni urul kau. Bukun mustahil in Allah subhanahu wa ta'ala rihil ni hambuk ipun niya, inna ngayu kaniya unu na doa, iman sin jannatul firdaus. Bukun mustahil. Sa dengkatu tani mo hopeless. Bang mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala bayin ya bilang mayroong barakat sin dua aku kita mo hati na in dua barakat aun mahasil sin tau hapag dua niya karayawan iban in pagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala hikasan lang sin pangatayan
puasin istighfar. Puasin istighfar. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Aw bukun kalong niya in pagzikir. Sa binduaring nga mga zikir, panumtum pa Allah. Bukun kalong niya in pagtumtum pa Allah, in pagzikir. Tatma'innul qulub. Amuin hikasan ng sin pangatayan. Bala ya Rab. Bunnal ya Allah. Hikasan ng pangatayan sin tao nagmamarat saya kay mo. Sa mayta, bugdo hangan-angan niya, wayron duweng siyang dulan niya. Hapangayo uno-uno. Iban sin hikapukla sin kataan, masya problema alam sin pangatayan niya, ba't malangkan Allah? Ba't malangkan Allah? Amo ini insan jata sin muslimun. Amo ini insan jata sin mu'minun. Amin di na siya makabaus. Haisyun marugal kaniban himinang kanya kangian angkatan indolima mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ilayka ashku da'fan quwati. Makain ko ya Rab. Lang niya, ini Panginoon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, ya Allah, hibalik ko kay mo. In kahinaan sinamin ba ginawaran ko. Wayrun gaus ko mamaus. Wayrun gaus ko arta. Wayrun gaus ko katan bini. Ya Allah, ikawin katan si sangdulan ko. Bang aun taw nagmangi ka ko ay andu hidayah ti siya paran mabuntul. Amin papahamun mo siya sin agama. Iban pa kuun mendukal niya kako. Iban papahamun mo siya mayta. In ako inanhinang niya kaya rukalan sin hata ko nagdawa na mayta. Kanay siya kasabunalan. In Allah subhanahu wa ta'ala. Tawang sin kita niyo katan. Misan pa kurustian. Misan pa bukun hati na nag-aagama sin agama rin atasin langit piaturun sin Allah. In Allah subhanahu wa ta'ala. Siya rin magtatabang hakatan. Pagkaradyan sin manusia. So maksud mga palanggon ha kamasin Allah. In pagpangayo hati dua. Iban makahasil dua, makahasil barakat karayawan in hambuk manusia biya na sinasabot mula-mula Quran. Hika ruwa ni pagta'lim on barakat hika tu niya dua iban pasin kayban ng ibadat amuin duun ko mangayo barakat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangan in hinang mo yan miya magad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasambayan. Mangayo ko barakat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala ng ibadat mo. Papagbarakatun. Uning mahasil mo barakat, karayawan hapag ibadat mo. Amuin, kakitaan mo in impact niya. Hapag kahimumano siya, pagkadatan niya kau. Iban dihilan niya kau halga, siya sin pag-ibadat mo. Iban di niya kau hina-hina, undi niya kau hinangun putingan atau akan di ini bihaun sebelum yang nagmabukayan pa Allah subhanahu wa ta'ala barakat na hasil mo ganda sin Allah ta'ala riran niya kau karayawan sin pag-ibarat mo kaniya biad din ng Quran biad din ng pagta'lim mataw din mahasa sin tao barakat iban sin dua iban sin kaibanan ibarat pa Allah subhanahu wa ta'ala amin ni mga palanggon ha kami Islam aw nisab long sin ulama barakatun mauhuma batilah. Aun pagyanun barakat kakitaan sin tao sa in siya yaun bukun siya masawa iban bukun siya bunnal iban batil siya mana sin batil matarang kato tani batalin in amin biya barakat niya biasin aun mga manusia naggugwalal in sila kuno yaun bahasa awliya in sila yun awliya hati ni makahasil bahasa in tao hamaas usog yaw nag-awliya long niya din nagpakita lang niya kakuya tuan kabi biya ini bihaun naman dai bahasa kuno papahinangun kita no ibadat na hamasamot pasal in dunya ini hati niya masuk na in kiamat niya in pangasok hisyu hiapu mutuan awliya yan awliya deng hatasin langit bahasa ilmu turun mara ilmu jualan pangbukon turun. May mga dahil hatasin langit, tumurun bahasa kung pagyon ilham, ubos mamay tai, sin adlong kiamat masuok na, but in kita niyo katan papag-ibadatun na, iban sin hindi magsasabay na papagsambahayangun, hindi magpuasa sway na magpuasa, in magzakat, in ini advice asal matarang nasabot sin hadith labi na hangi butahunin Nabi sallallahu alaihi wasallam imi iyan lang niya in layu dakuman sin adlong kiamat iban sin aku ha antara namo niya kahatay lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lang yabihan dakuman in layu in ini lang niya aku
amin mahaba ini, ubos lang niya yung sumuno, yaon adlong kiamat. Wayron na haut nila, way na. Sabirun na nabi. Bang aung pa nabi, gumawa, puasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min siyabot sin Quran suong bahasa. Hati niya, bi dagpus, aung palayo-layo sin adlong kiamat. Ang palong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'atu, along sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in layo sin adlong kiamat, iban sin ako kahatay, biya na lang niya sin bihana. Amuin, iyon lang yan ako, bang mapuas na yung mahaba, iyon sumuno na yung mahapo, alang long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adlaw kiamat na. Sab sin uno pintakaran, mapuas sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayroon na Nabi gumo. Kiamat da kuman. Ini ni matarang advice sa amin maggulal. Iban nakalando in pangandul hamang awliya, iban sin katan, magkita na hahinang niya. Bangi sabi na po tuan hawa pungut yaun. Iban gamis puti, iban sin pangampu puti, iban sin inipisan niya puti. Miyamagad siya sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pagtawhid niya, biya sin pagtawhid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yawan sin mga sahabat, hawayron hinangun kabitahan, hawayron hinangun sulang, lang okay, chikon in pagtawhid niya. Hatungod sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, kitaon mo bang 5 ba yung nakabitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangin pagsambahayang ni Isab, biyasin pagsambahayang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sahabat niya. Bangin pagpuasa niya, biyasin pagpuasa sin Nabi, iban sin mga sahabat niya. Iban sin kakahinang kaibanan na ibadat, bang biya daka paghinangon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arakala Isab, huwat kau hi apo tuan hi bapa tuan hi kakak tuan hi bapa ustad guru sakalihati Isab naghinang syara kabayaan niya simusulang na syara kabayaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabayaan sin Allah Ta'ala inhi iyan ka tu wayrun dalil long niya wayrun desab nang langi ka tu in Allah subhanahu wa ta'ala wayrun ang Quran nasabot ng langi wayrun ng langi ha Nabi sallallahu alaihi wasallam in himinang kita nusin ini himinang kita nusin yaon iban sin bihain iban sin bihaon wayrun ng langi uni sablongin in kuanum sa langin mga sila marukal bakato di kita papaghinangon sin ini sukat na ba sa wayrun dalil in hika jawab sin kami mga kamaasan kalasan mga palangguan ha kami Islam in katan sin hinangon sin manusia iban sin iatod na tuuguro amin longta pangindarahan sin pag-agama hakya biya ka to tani awam asubun na to unin na hinang sin Nabi long niya wayroon na may takamuhiminang nalagawan na sabdalil ng langi habiyat tuin jawab niya mababaw in sabab in sa kaula-ula in hikayan takani au kay sa bapa tuan apo tuan umbo tuan isu kakak tuan ustad atau isu naka sab kami piangaran sin pag-agama biya murasin iyan bangbat sawin hinang nun wayrun dalil way nasabot ha Quran way nasabot ha hadith wayrun nasab nang lanya Quran way nang lanya hadith biya murasan sin iyan in Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun cukup in pag-agama niya pasal giyanapan mo ikaw kakak tuan bapak tuan apo tuan umbok tuan ikaw yung nagganap. Bang mayroon dalil ng Quran iban hasunna, hadis sin Nabi. Way nang daaki. Way resab ng langi. Ushinangon mo. Aw indag mo si magpalang pakaw hati. So yaon hadis bumuha bago. O ikaw maginang sininang yan. Mayroon din Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala. Biandaan niya kita nusin in Quran piya turun sin Allah ta'ala sin syara niya cukup long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kahinapusan haji sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnan haji iban kahinapusan haji niya ikarwa tahun na wapat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam miyawatin numul sin Nabi ka numan tagtu sini ka numan tagtu pangumulan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam naghaji na siya panagnan lagi amuning kahinapusan piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat لمشن الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لمشن الله سبحانه وتعالى هأدل مني yang himalayak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayat sin Allah Ta'ala. Aun pasekan voice ni Ali ibn Syikeman ang sahabat.
Sabab sin mataud manu siya Arafah. Long sin Allah Ta'ala, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Long sin Allah Ta'ala haadlaw ini, kaya na po sa adlaw. Sinamin ini pagpaturon sin ayat. Akmaltu lakum dinakum. Jiyukup ko na kaniyon pag-agama niyo. Jukup nin syara' niya, jukup nin kataan, jukup wayun naganapan, way nahilangan. Sab, halong sin kauhaan tagtutahon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagda'wah, iman halong kauhaan tagtutahon pagpaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga kaayat-ayatan, tauhid, iban sin ini kasuysuyan si mga umat na kaon, iban sin syara', halong sin kauhaan tagtutahon, hinit na yaon sin Allah Ta'ala riyayaw na ingkatan sin syara' amin bang dumatong nin ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wayroon na hiritan long sin basa wayroon na hiritan sin manusia biya kato tani ummat dakuman di ba sin kaulamaan na to amin himirit pa syara' hinangun higanap pa Quran wayna wayroon na isab kabayaan sin kita niyo hilangan deng ha amu in biyutang liukis sin Allah Ta'ala syara' niri mo kabayan sin awan nafsu mo wayna in liukis sin Allah Quran ne katluan jud di na kahilangan di na kaganapan in sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tariqa ni hapag ibadat di na isab kahilangan ibandi na ka ini ganapan hati na in pag-ibadat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na sadya kita ni magad habitikan yan. Doon kita ni magad habitikan yan. Di na kita ni makaiyan biya ini paniganap. Di na isab kita ni makaiyan hilangan ninyo sabihi ka to. La, iban di mahinang reason. Sinhambok den kato tanu nagguwal amin barakkal bayan buddiman panday-pandi kalibay sin ilmu niya graduate siya nga bulan sukat na mataas. Amin, hangarun sin kita nin ingat niya. Piyuan tahun na kuwa hula basa. Sa kali maghinang sinhinang, wayroon isab dalil niya rin ang Quran. Wayroon isab dalil niya rin ang hadis. O sinhirison niya kato, lang niya wayroon isab ng langi Quran, isab ng langi hadis. At ini makajari hinangon, hangkan na yan wayroon na piyaturunan pangdaakan rin ang Quran. Iban wayroon na siyabot sin Nabi nang daaki sinhinang mo, pasal jukup ning akam. Wala na kuriak pahinangon pa ko, himirit pa ko sin maghinang kabayan. Intaud sin bawal palayuan. O si gumanap pa ko maghinang sinhinang bukon dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi niya. Biya murasan piyang himutingin Nabi. Lang ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon jukupin paghinang mo ibadat. Ayari kami na ginang ganap. Isyu ka isang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam naglugto, nagluwas lungsad, nagpakita kato sin pagkamodel hapag ibadat sambil timu indugo hagin na wabaran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagtilo sin batu hataif hakarna sadya sumampay marikato in pag-agama jukup biya sin katurun ha Nabi sallallahu alaihi wasallam in ayat na jukup sa mas nag-iingat-ingat in taurikatu. Nag-iingat-ingat in taurikatu di mga subuh hahisyu tuud in amoy nakapaham iban marayaw in pagtauhid pag-agama bitikan sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hitau awam lumugat hataw nakapangadji. Ang ni sabdi kato nagkita sin tahun oy ilang yang labi sa nang po tahun dito mga ang sipak hula. Labi ang putaw, naguna dito, nag-volleyball, nag-soccer, nag-basketball din hinaw. Kung siya nangadji. Maliw kayan pa karo. Magpangadji, kaya nga tayo si mga ulama, bang pila taon din, inamin pangadji yun. Ini deng ha, ang makaabot ko, makagraduate ko bachelor, inyan, duwa yung parakala. Maksud mga palang muna kang Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala, aun mga jiyari niya kato, pag mga yuk kita barakat, iman sinpiang langan. Dahil ha mga kaingatan na to, in hinang niya bukun siya habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pag-ibadat, us nagpakita siya sa kaula-ulaong barakat, biya na siya nasabot taon, haputuan awliya, pagpangayon barakat sin kita niyo, basa magturun siya kuno harum biya ini
haadlaw biha ini magpakita pangampu puti man sin kon magkita na kita sin ibadat niya inaqida niya iban sin ini diara niya ini suntuan kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang biya sin pag ibadat sin Nabi sin mga sahabat ni iban sin kakahinang sin Nabi sin mga sahabat niya bang bukun amin barakat maka muka ni misan pa sa ilmu mahulog intaw yan pamanglawng katuutan niyo mahulog intaw yan nagguwal ni mahabarakat sin pangampu niya puti sukat ni siya iwan sin pinisan niya puti iwan sin pungot niya puti oy awliya na bang makapagpatwa sin ahun-ahun balis ka tunin haram may nang halalin halal may nang haram kahagaron ni sab sin tao may ta sabab nagkita haragbus pangampu niya ay ikaw bukun amuin hinang niya hakabayan iban bitikan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam naghihinang da simpiang langan sin Allah naghihilang da sulang habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam daing ha mga amuin siyabot sin ulama pangitaan sin kita niyo aun barakat makawa mo hatauyan bangin ilmu niya Quran iban sin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam serta giyawutan niya daing nga mga siyabot sin ulama Syekh Ibn Taymiyah long nyari na kita magtupahisi malayo ng mga sahabat iban sin tabi'in iban sin amin biya mga ini sikat na madhab sin Syafi'i iban sin kaibanan madhab kita min barakat sin kabuhi nila nawapat na nalawa na indagbus nila iban sin pamaran nila ingan nila masiin barakat hayari hadila ha pangatayan singkatan muslimin nasabutin Imam Abu Hanifa nasabutin in Imam Malik nasabutin Imam Syafi'i nasabutin Imam Ahmad ibn Hanbal barakat sin ilmu iban sin paghindo nila masi sambil padlon siya sabutingan niya lang sin ulama hambok na ring ha mga sabuton sin kita ni ha taud sin ulama amin nagbarakat in kabuhi niya iban sin ilmu ni ha tao Syekh Ibn Taymiyah Syekh Ibn Taymiyah lang sin ulama bang mo kitaon sambil paadlaw ini nasa sabot day sabingan niya para kala aqida aunda makamu daing ha pamaham Syekh Ibn Taymiyah makaurul pa biya sin pamaham sin Nabi iban sin mga sahabat niya hikat tumo pa sunnah hikat tumo pa pag-ibadat hikat tumo pa patwa di lawngunin umat bang ulim bita sin Allah Ta'ala ang Quran iban biya dining kahantang sin pag-ibadat sin Nabi amu turin hibantang niya katuk taniyo di kita malawung bukong biya sin kaibanan nagguhwal taga pangadji deng naman hasiring langit na ngadji pagwi marisway maakadin kabayaan niya pat sin siya halawi hangpu tahun na ngadji misan na isabtuan bang isab wala imamu ramman impatwa mo kamu hipahinang yan sulang san hahinang sin Nabi pahinangon mo kami sin magganding-ganding magdapo magkalang-kalang sin bukong ginahinang sin mga sahabat iba sin Nabi niya usimen kumukong ba jiyari sa yun isagyan kayo mo jiyari magkalang mag-asarakal magkuhan ba't basa kuno in tasawuf in supiya ini ang bukling may example in siya kuno tazkiyatun nafs yan ha mga kasilpon-silponan haik bipya sampay singkatan in mga mabaya magtasawuf sufi ba't magjikiding haminat pagkamapunan lawang hi Imam Syafi'i bang mabaya kimita sinkabtang ni Imam Syafi'i pakita akong kitab ko lang Imam Syafi'i wayron pa kulong niya makita hambuk manusia nagjikir deng may naat sakali awutan siya pamataas suga nagjikir deng bukon tao yan dupang kabus ahmak long sin Imam Syafi'i maita sa bukon bihanin hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magjikiring sin pakami may naat sabi pagkamataas suka aun kawajiban niya siya mag-usaha aun alupon niya so bukon binindakan sin Nabi iwan bukon bininlimpa niya bahasa tazkiyatun nafs maglano sin pangatayan deng ha mga pardusan in mag-istighfar huon in magdzikir pa Allah Ta'ala huon long sin Allah Ta'ala fadhkurullaha dhikran kathira at ini apa pagtumtumon kita niyo pagdzikiron pa Allah Ta'ala sin dzikir sa taud-taud in pagdzikir sa taud-taud in pamaham sin kaibanan siya magdasok palom sin karot magjikir ng simaynat sa pagtuan suka o hindi nimisan mga magkaon
Sa ambil abutan pamahapon, ang paiyan wallahi lang niya, biya sin ka, sa ginapin ni timalbang. May tak kau rin umangkat tumalbang, sin namanhud na sabin si Kimo. Namanhud na namin paamoy niya paglingkuran, di na ka na naman. Sambil na biya ko, sinamin nag-floating lang simbasa ang galis. Yung pagdikir sa taud-taud. Haung, iban kuno waktu. Buko namin magdasok, kaulam sinang kaadlaw yaon sa amil pakamapumay na masyad pag-usa. Way pagkaun, way rungkatan, bat zikran kathira kuno. Bat nagdikir kuno sa taud-taud. Ang paiyanong naglano sin pangatayan. Laong sin ulama, in maglano sin pangatayan, daing halummi sin pangatayan, bang hatasawuf in magpaham, bahasa kuno, daing hajing kiihid diban sin kaibanan, kajilakaan pa, pagkahimano siya. In maglano pangatayan, panagnan mulano aning pangatayan mo. Bawa kau sin malano in pangatayan mo. Sin pagzikir, igan, in pagsyirik, iba sin paghinang kabidahan, iba sin khurafat, superstitious belief. Amo yan in hiig mo lang sin pangatayan mo. Number 1 yan, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, wala ta'bu, in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ubudullah wala tushriku bihi syai'an. Pagtag-ipon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sin katunggalin niya, iban ayaw mula mo rin pag-ibadat min sakuto, limbangan min Allah ta'ala pag-ibadat. Amin yung panagnaandakan, tazkiyatun nafs. Amin yung tazkiyatun nafs bag-ianun. Bukong magpataw sin zikir, wala ko imamu sin ibadat. Nagpataw ko sin zikir, nagdasok palong sin karot mga pilakarot na, sakali rimurugtul ko hasun nabitikan, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam habid dinin palabay pag-ibadat. Nagpataw sin zikir, sin bukong isap amin kay manan, ibadat, iba sin pagdalil, mo sin Quran, iba sin hadith, bukong biya sin amin pagparakan sin mga ulama ussalaf. Ahal yan, inggo aneso lang, piping kang makahasil barakat sin biyan. Gaman malawong intao, iban manglawong ka kapag kayo manusia. In mga ini mga palang guna ka muslat. In Allah subhanahu wa ta'ala, aun siyabot niya ayah, katutan yung manunjuki, mahinang sin kita niyo lesson. Hipaatud, hipawanding sin Allah subhanahu wa ta'ala, hal sin mga Arab na kauna, amin tempat pagpangayuan nila barakat. Nah, kita akan adat sin kita ni. Lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata thalithata al-ukhra alakumul dhakaru walahul untha. Lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita aniwa. Bandingan nyo iban kawa kamu pamintangan. Kita nyo kalungi Lat wal Uzza wal Manat tu barhala. Inlat hinang nilabis sa babae dahil ha mudhakkar pag yun si bahasa Arab dahil ha Allah atau ilah. Naghinang isab sila barhala ingan nilat. Hinang nila siyumba. Tiyuhan sa hangan ngan babae. Tuhan us babae. Hikaruin ini barhala sin mga tao Taif. Zaman wayrong penisla. Doon na magkuliling yung mga Arab biban sin katan, mga yu barakat, mga yu anak, mga yu asawa, bana, katan, arta. Doon ha amin santo nila yaw. Barhala. Hikaruan yalong sin ulama. Along sin Nabi, along sin Allah Ta'ala. Afara'aytumul Lat wal Uzza. In Uzza kiyawa dahil sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala al-Aziz. Bang si Aziz manunjuki sifat sin usog. Bang Uzza manunjuki sifat sin babay. Hinang nila rin siya barhala. Ingan yung Uzza. Uzza. Barhala haut sin Makkah sin Taif. Magkadtoy sab in mga Arab. Zaman ito. Dito magtawaf mga yung kataan sin pangayon. Pangayo dunya, pangayo akhirat, dito na pangayon kanya kataan. Di ko na matakitaki hambu-hambu. Hikatunya, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini ang zaman na kauna pa. Aw isab lang yung kimo at latest na isab, before sin Islam. Ingan na himanat. Dengha kalimat, sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala manan, atawa, dengha amin nasabot sin ulama, hasifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjuki pa usog, hinang nila sa babae manat.
hati lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uy, Tuhan ingan ni babae. Bida ni sabkari. Tuhan ingan ni babae. Hasipat saja sin pagkababae asal malunok na. Iwan wirong kaya. In Allah subhanahu wa ta'ala, bukun na isab siya usog, bukun babae, sari siya magsipat, sin sipat bawi pasal matarang malunok. Malunok. Di makajariha, hipagngan, hangan sin Tuhan. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, alakumud zakar, wala huluntha. Ito ni sabkari, hingan niyo, kabayaan niyo, hipagngan ha mga kaanakan niyo, usbang patuhan niyo, hipagngan niyo babae, long yawe, di ka nung sinakal. Masub ka mo, in anak niyo usog, atas niyo pagpatayunin ka, babaihan niyo, paglugong palom sin, inilupa, kubulon, bang aun anak babae, sab kabiasan. Maba ka mo sinamin, in anak ni usog lunlun katan. Ubus bang mawat patuhan niyo, hipagngan niyo ngan babae. Long yari, sab ka nung sinakal. Kabian kahalan, long niya pangliulakad na pakarawin pag bahagi niyo singan yan. Pangliulakad pa Allah subhanahu wa ta'ala, panghina niyo pa to, Tuhan niyo. Tuhan ingan niya babae. Bida ni sabkari. Uning kusog sin pagngan babae yan. Nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hiya illa asma'un, sammaytumuha antum, wa aba'ukum, ma anzalallahu biha min sultan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagbutang niyo singan yan, atawa kanin pagngan niyo ha mga katuhan-tuhanan niyo yan, in yan kamo'y nagsabot. Samay tumuha anto. Kamu rin sa bintag kabayaan singanan niyo ini, ngan babae, in tuhan niyo. Kamu, ibang sing kamasan niyo na kaunaran ka niyo. Bukun yan din ha mga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'anzalallahu biha min sultan. Wairun yang piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, idin matun kanubianin hinangan niyo, amin ni sumbahan niyo, atawakan unu-unu na kata. Ini ni mga palanggon ha kami Islam. Mawa sadya kita niyo, masabot na to, pamintangan ni Allah subhanahu wa ta'ala, iyan niya kita niyo. In zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabot nin ayat ini, sambil ha kita niyo, ramik yan habiyaw, mamintang kita niyo siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita niyo walong ni ahilat, wal uzza, wa manat, amin tubar hala ini. Uno inahinang karayawan sin tubar hala ini, piyag kulilingan sin mga Arab. Piyang ngayon barakat, piyang ngayon karayawan, piyang ngayon sin, piyang ngayon arta, piyang ngayon asawa, piyang ngayon bana, anak katan. In pangasum, ondil kanila. Way, bihanday sab kita niyo mga kamaasan pakalanggungan ha kama Islam. Amin banganan nain bud kaha, misan pataw sugyat to Amerika, lumupad mari, matodya mangindua. Bang dumatong nain bulan taiti, ampa bulan taiti na. Long simbasa so. Sumakat na yung sumakat bud in magbusog na si mga kakubul-kubulan in mga yung na barakat pamakamaasan alam sin kubul ibang singkatan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala hisyusab sila yan pangayon ni barakat. Afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wala niyo kakila long ya kita hilat wal uzza himanat amin barhala siyumba si mga Arab hinang nila Tuhan piyagtuhanan sin sila in pangasubo aun dil kanila karayawan aun na hinang kangian wayron karayawan wayron kangian nagluog-luog yung mga tawin nagkuliling naglibot nabi ada sindi ka to mga palanggon ha kami Islam magbalik ba kita niyo paakaman na to. Magbalik ba kita niyo papamaham sin Quran na to piaturun sin Allah ta'ala ring atas sin langit. Bangkaw piyang langan, pamaun, pamanga sumuk, pakatampat-tampatan, bahasa maha barakat. Aha, amo siya ning siyabot na to. Maha barakat. Inyan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin pamintangan sin tubar hala siyabot niya Quran. Kita kaway sabihin pagkaway akal sin mga kurustiyan. In Tuhan nila hinang dasin manusia. Iyukil kahuy marayaw, ang pabiyo tangan krus piya pagpaksan, ang pabiyo inibiyo tangan kolor basa nagdurugo-dugo. Ubus bahasa ko na amunin Tuhan nila. Kita mo ba si Mana Santa Lima ba yung kita? Kataan na, doon neng sapuhun bihanin kuhan sin mga face towel, magpakimatay neng kaibanan. Aw ni sabihin ang nila ruweng siminto.
Bamin kamatay bahasa kunoy Jesus. Halom sin namin bahasa dagbus kawaong bihat. Us, ingkatan sin lumaway sumapubiyan, simium nakahatuktuk, umulin na sin pungot intaku, ang pamato siya po sin tarapo atawakan, inifis tawil biyan, pangaan bahasa barakat. In pangasubu unoy sabing kyaril kanila karayawan. Gaman kiamulka sin mga tauyan pa Allah subhanahu wa ta'ala adlong qiyamah. Iwan kalaungan. Amuin, in kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala siya saja sumbahun, nahinangin manusia, narupang sin mga tao, mangdurupang kanila. Hana, piarag busin Tuhan manusia, ta'ala Allah ma'in kulun ulung kabir. Iba sin barakat niya, bang mari pabangsa sin kita niyo, bihan day sab in dagbus, sin amuin kapang laungi, sin mga tao mabaya mang laung kato. Hinduan kau sin magjikir buku na sunnat sin Nabi. Hinduan kau sin maganding-ganding pamagsayaw-sayaw sin mga tao tasawuf sufi. Iban sin mga kaibanan siya, iban sin isyupan ng laong hapag-agam. Ikat tumoy siya pa mga tao, amuin, ini hati niya, mabaya isab, mamaitay kato, tanyo sin barakat sin kubula putol makdum, iban sin isyupan, mga kaapuan sin kita niyo nahinang basa buranun, in kubul basa nahinang biabub pagyanong buranun. Pagpangayon barakat, kawaw ni mga lupa dahon mui, atawakan hinangon ubat, bukun na yan indaakan sinakam Islam. Gaman hika divert, sin pangatayan sin kaanakan, dahil hakamaasan, pagkaanak apuan, in kubul yaong mahabarakat, makaig, ini hati niya, ini, makaig, sin, amataw, makaubat, sin mga, ini, kaya na naman, sakit sin tao, inya to ma-divert, in pagtawakkal, iban pangamdus, pangandul, sin Muslim, dahil Allah Ta'ala makad to pakubul, makad to patampat, pabatu manunggul, pakakahuy-kahuyan, iba sinisyo pa. Ini panglangan, sinakam Islam. Mga palanggon hakam Islam, hadith, si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabot niya, na kaminsan limabay, hariwayat, yabi Waqid al-Laythi, long niya, puwas namin, ini, nakangker na mukmanin Makkah, nakawat nila ni Makkah biyan sinamin Fathu Makkah pagyanon bang nakita in film The Message pag suod biyan sin kuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat naka nila in Makkah sambil ini nakapagtawafin Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah lawi sila hangpu nga ibu muslimun kad tuon nila in dua ibang sa Arab mataud day sab tao amin sung mamuno kanila sa iunahan nila pag wala rin nga Makkah nakasung man sila madto, inipakuan, pakaw man yato, inhinang sin mga Arab kafir, in mga puddang nila, siya sagnat nila hasidra, hakahuyat to, amuin piyanga ngayon nila barakat. Bahabaw, bahasahun, mahabarakat in amuin, tampat yaon. Dito na siya sagnat piya pa ngayon nila barakat, amuin bang manin puddang yaon di siya mabali, hapaglabutan, iban sin mahait siya, iban humait pa siya, iban sin hati niya, aun barakat sinamin puddang yaon mang daug hapag buno sin pagkonsum atau akan kuni siya bang dumating mga Muslim kalaban nila. Dito niya siya sagnat. Piya pangayuan nila tuujung-jung dua hatampat yaon. Inamin puddang nila, ini aun barakat ni hawak to sin pagbuno. Paglabay sin mga sahabat, nalong sin, ini hambok sahabat nagriwat sin hadith, nalong yan zaman nga tun kami ba guha Islam. Way panghati pa na mo sinunin piyanglangan, unin madi makajari, iban sinunin subay mapatot hinangon, atau wakan uno, bago kami lingha Islam. Lain awalil musyrikin na sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Long sin hadith, long sin riwayat sin hambok ini sahabi, long yakita na mo, inhambok ini kahuyon, dito siya sagnat sin mga kafir, inpuddang nila karena pagpangayon nila baraka. Nalong sin kuwan, long sin mga sahabat, lang ya Rasulullah, lang ij'al lana dhata anwatin, kama lahum dhatu anwat. Long ya Rasulullah, long sin mga sahabat, hinangisab kami, ang mga sahabat kuan, ang mga sahabat bago ha Islam. Buko na yung mga sahabat, gagil na, mga sahabat dakula. Ang mga sahabat kaibanan, majuri, masih mga subu, iwan singkatan, long sin Nabi, long nila Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang ya Rasulullah, hinangisab kami long ya tampat,
amin biya kahantang kahoy amin bi pagpangayon na mo barakat bat na mo siya bisag natin mga kapudang-pudangan na mo rito hasupaya uni siya barakat bang waktu sin pagjihad magbuno bini mahabarakat siya nakatakbirin Allah in Nabi sallallahu alaihi wasallam sinamin pangasubo sing sahabat iban piangay nila yaon ay mga sahabat bago nagmuslim mga katolik Islam nakatakbir mangin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long ya Allahu akbar long inna sunan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar long niya wallahi in amin maba niyo marauhat deng kaku piangayo ni lang inyan bitikan sinhisyu in nakauna umat deng katu tanyo long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa langnya wallahi miungat kamu sin kaptangan bisara pangayo ka mereka ko sin biya sin piangayo sin mga sahabat hi Musa kaniya amin imian in mga sahabat hi Musa hawak tusong na sila magbuno nangayo in mga sahabat hin Musa mga bani Israel kan Musa siyabot sin Allah ta'ala ayat nilong sin Allah ta'ala ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajalun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi in iya kamu mga sahabat nangayo kamu kaku sin bisarano yan biya sin piangayo sin mga sahabat hi Musa kaniya amin long sin mga sahabat hi Musa kaniya Musa hinangi isab kami Tuhan biya sin Tuhan aun kanila yaon long sin Musa alaihi salam sin iban sin dukal niya mga taon niya long niya innakum qaumun tajalun bunal tulungin kami ng mga tao jahil waitud awam na pakaraw kami ni kaya ingatan nyo rin sila yaon long niya musyrikun magsisyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtutuhan haruain din Allah subhanahu wa ta'ala ubos mayo kamu kako hinanganta kamu Tuhan biasin pagsumbahon nila sin misa ini tiang kiawa ta kamu ring hakasirikan pakasawahan sin Taurat ima sindakan sin Allah ubos mayo kamu kako biasin on Tuhan kanila yaw nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inhantang sin piangayo niyo kako yan amin mangayo kamu kako hambuk tempat pagsagnatan sin mga puddang niyo supaya aun barakat ibang tempat mahabarakat biasan sin piangayo sin sahabat sin Musa kaniya mikipahinang Tuhan biasin aun na mga musyrikin pagsusumbahon nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi biya datud kamu sin mga sila umat na kauna hakanabihan nilinhal niyo inna hasunan hati nyari mapatut in piangay nuyan kaku iri aku piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala marikan yu piara piaturunan niya Quran igun kamuring hakatihidlu masin kasirikan iban sin wasila amin mangdahi pahikasirik magtu pamakahinang kamu syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala asal yattu igun tanah kamuring hatu dahing haranyat tu mari pakasawahan pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin di na kamu umangut paruwaing tempat amin mahabarakat pangayon ni barakat yari na kamu piarahan sin Allah ta'ala Quran in humati sadya kani mahabarakatna in mamassa kani aw na barakatnya in makaingat kani aw na barakatnya in mahinang guru alim asal siya mahabarakat sabsin naka niya karayaw mataw dengan Quran iban mahinang marayaw mahabarakat in kawi niya dunya dan pagpadlaw akhirat mahinang barakat in katan sin amal salih niya amal marayaw niya pa Allah subhanahu wa ta'ala tataymaun mapalanggo na kamasin Allah subhanahu wa ta'ala in kaptangan sin kami mabaya na mo ipasampay kaniyo in hal amin pagpangayo barakat ay ando kailo magbalik bakitan niyo pauninda akan katu sin Quran na to kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin bitikan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin agarum na to hasupaya magbarakat in kabuhi na to iban kahatihan na to bang biad din pagpangayo karayawan barakat sa taud-taud dahil haununo katampat-tampatan pianglangan mig kita niyo madto pa amin tampat daakan sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala jari niya kato taniyo diyan na sin masjid pagpanginduahan ima sin Quran basahun ima sin magta'lim ima sin mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang mayan simawa kato taniyo manitiyo dahil mga hal sin pagpangayo barakat amin mig kita rin kaawaman kiarhil pusaka katu atawakan kia pahaman natu dan kamasan natu kaawaman wala imamu andu kailu buntulun sin kita niyo in pag-agama natu pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan
mamait kami kanyo halapal kasila sa bangmayan hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat sa lag-ulago in amin pagtaalim sin kita ni ban papagbarakatun niya kabuhi nato bangmayan ng Allah subhanahu wa ta'ala masih amin tuhutan niya kita niyo habi ini waktu awun deng ha mga mahasil sin kita niyo mani utiyo patumtum iban sin magbarakat hakabuhi nato il pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala salam dua pakataan kamu maasan yari halam sin daira iban sin hawa sin ini daira Sambonga iban sin hawa sin Philippines insyaallah subhanahu wa ta'ala bang manis ang papagbarakatun sin Allah ta'ala kabuhi sin kamu hakama sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu ma sami'tum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?